Ka Khasi Jaintia Butchers Welfare Association KJBWA bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP haka arpenyo trik nailur kalapan pau kajing persyak kabajur hak bayadei kajing temu penlong ya ka rally Gaud White Stapana Bharat Yatra banyala persyak bam dok masi ya ka balapan bait ban penlong hak artarik urisau arjar apasa dakaseng Hindu. Kini ki arseng kila ay da kajing tho siya ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ban kerpat na kabenta ban kentaj ban ajing bet ban penlong ya ka ni ka rally kenang ban penksan ya ki hok tenrai bat ban penne bat ya daya kasuk kasan ka jela. Ka Khasi Jaintia Butchers Welfare Association ha kajing tho ka bala ay siya ka Deputy Commissioner kalapan pa wa kajing thang syok do kan chunang wan ra syuk kajing ha kalyang ka yok kam yok jam kabala jenjar lupa bat kaban nak tak jur ya kilong ying longsem bat kinong syong shnong ki jongi. Bahkan hon jadi kinong adok masih kepada lupa kah di Khasi Jaintia yang berkawai ngiru wan lengkap mentar lengkap di badan di presiden negara PJJP kalau mengiru ni penpau sakjur dengan gaji mu jong kini di hon sipnya mengiru ban penlong yang kata masih keblay ban hang ini paham dok mesti tinggi berok-berok ini ya persyak ini naik lain tujuh kendor antam petugas ni berikong bukan yang kah HYC mu akan jenyalam di bawah roy par siram kita ni maktuan kayu lek ini lek ditunjuk hari kepuan wan bangga persyak langi gini lah air pada jengkok di sini kita bat mai tunjuk ni ina ong tempat dan ganu-ganu macam pan jingbit tinggi pala pun hat lo ni ta tina kaliang ke jongi ni sngo nong gumno mila sngo dan kata ke jing sngo honyo halor kan ke jing le ke jong kini ki sitnya mendu mar kani kalau dei ko wei ko kalau tak kham tam engi kung ki baterai kani kam jan kani kam mar kumangitip kumangila ihi kajing mabdo ako karikasi jongi kam dei tangan ko pateng jongi rai ilaban ong nadu kalau adon kajai penriu kasi nadu ko play lebu ingi kajai penriu kam sung tanah pahawan ba mang ni dong masi kai ko bala long ko ba pamna ban pediang ko bagi kenhon ki bana ba rai lap nu nu ginwan kren ginwan jalak an yekanu nu jing sok nam ta ka song sok ka song san kajing yetli kata ngis nu tanah rai baginwan ban musli aya kum kini genta orang ke bangi rukum ki nongsong senong juga jelah nimlak pediang yang gede titahi bangiwan man ya kerjaan lang banyak kepau lang yang gede kencing semua persyak ni buat aku juga puar ni lagi i bamentang seni kadang kencing persyang jengki bagian wan kepo royal puat mulai bikin tim simlalang wan mentang seni kadang kata kencing subang lah penuh iman kilak banwan masyai tinggi rupunjuk bahkan hon iweru akan dikepuar lembaga ni galak patai kepuar ya baru lagi nong adok makin ni renti makin ni masyai ko airport ni hakanu kono bacaka ka bangtip ka baki kinwan ini sendrak lang begini para prasna menjungi badan ni kecil kit nak bentar kali kau ni ada ka FGP dan kat di Khasi Jaintia Butchers Association lawan banyak kendu ya di profesional dan East Khasi Hills kalau jong kecil temu dan pelong di seng sitnya bundu ya kata rally ban penpau ya kata jingsno ke joki ba kata masih ke dengan play hak jing nget ke joki jadi ki kum ka jatin rio ke ko ba babam dok masih bah de kalau ke ba bom spontan ban ala ke kita ki sitnya bundu bikin wan saya ka jela ke jongi saya ni ke jongi manwan man warak man punya sit nyaman akapa kalau penlong man kalau lu kajing ya hejat penrio akan dicelaka jongi dikung keseng kepada kajing kli berkat bagi Butchers Association gawan penpau syagdisi nama kali kata duduk kajing bat kata konsul kaliti dustur jongi pat khamtam lor badai bacani ka kam dok masih borok itu hi ba 50% lagi dong profesional kong ni di ba sebun ba pam mesti jika di ko ka la akam ajam di diberi jongi
thì cũng kalau mentah lah ni ailah ini niam Hindu menwan men shit sang ini gejala ka jengi men sengi yang kapam do ka de gitu ko bakra jengi ko jen rio kalau ka jing yo kam jam lo jadi nak kata bakas perlu jengi bagin wan hang ni banyak kendu edisi de hendrai ngitek ba hadu mentah tempat wan man pa ni ka jing bet perlu mentah rali jadi nak kalian ka jengi niam up yang ta pan jing bet jengi shop bin pan jing bet nak kalian jengi aspek lawan ban bu ya kita akan persa khmat edisi lada kadang kedulu kata permission Jepang nak ini sit nyam Hindu ban perlong ya kali ban pau kata kamasi kadi ka beleng jungki te kani kata shibun mot ya ka moh ya ka jing ya ka hok long riu man riu kan ka ri India ka jongi namar ni tet ka kumki articles ka khanda ni tip sai ba ka hok jam kinong sosnong balapan jit yang taka profession ke jong kiru kadang ngai lada ini hikiwan ban persia te kalau ka ni ko sosi bat ka wiru kalau ba ni iba ni ka jela ka jongi kum ka jaduri munjudan ka jing persia yekmi pa jat niam wala da bon hi di kiam kristan kimi giniam ke betul ni ka juya ni ada festival puja kamjudan kalau banyak ke jadi iba kadang kata ka jing sengai ka jing sungsuk hakane ka ri be jongi nai lada community niam ne community seng bawan nagi be jela sini jela jongi kalong penban ban fit niam ne ka ya phe jat riu hakane be jela jongi ai imdan kanono ban kran ban ong nomor beli tang permission ru empat bo de na takatao ya kalian jingi imdan ban ong kan den dai ka message ne ka khobor ni kwa na pat sha ka sarkar kalong ya ka tu ka statement kepada kalian jong chief minister wong ba borok ai ka syong ko jong DC kani penpa ba ai ka bam suntana hani kom pi seng bahalang nomor kalong bala syuken tai but sunyat mai segi district administration ya kani ka kam indrai budi mas mutu ya sentiments jong ki pat ba nong syong jong ki jala ka jongi ba ngi kmi nanti ba ko nuru lara kum to kli tu juga jala mau menteri rang ba do jong jala udi ban penpau ye ban persa ya kami kijat seng bagian wan sini kijala ka jongi nomor balik you kadi iswa kata ka di ban bu swa ya kijat ri hukman bat ya kata ka kan dikata ka politics sedien memang isu tu ba nakaliang jong chief minister imat kwa ban mah khtin wai ke polisi pam kwa ban penmong dan susi ini no jadi kadi is high time ba nakaliang jong sarkar kini penpau persa pe kombalong di wi jala ngai tanat ako jala nagalan ngi iba menengkeski kemailan ya gitu ki shitnyam gitu ki seng shitnyam bakin hiatang bakin mitana airport ro tiga kini ke baro ka ba nagale ka seng ro yo jingtep ba lasai kasngi kandan kata ka jingwan joki bakin ka flight bakin hiar po umroi bakin wan sitiga jala ka jungi dengan nagale ka seng ngayo ya boro di paldok persana jungi banyumi renti lang lasai kasngi malek persya ba umde ban ala ki bakin mi po airport ro bakin wan syakani dagani jingtemu ban wan ya pher ya jing snow ya pher niam ka jing pher ngai ka jing ngai apa deng ani ko ka ani ka jala ka jongi dengan aware ya poro senam jongi bagi nyemi reti bat khamtam ya ti poro senam jongi ibadan benta na kalian ka hasi jantia pucho asian bagi nyemi reti lang saya kasing ban persya ya kin hon banwan banyu kejat akan diberi ke jongi